tunhaya eruk thubuaya kod ro ren la kotin erua pute thiam lo achantir ti thom chanchin theratangin kan hria in kan ngai thla a pu vanalen moya special judge prevention of corruption act chuan Saikhawthlir khomi pu lalnun zirale puke lom omat chu cheng singa le sang sari teaching penna le forgery case a juniriat sang ni le somni pani khan thiam lo achantira tin thubuai hmingthang tak pakhat Kau-Tlabung project thubuai tia kan hriat lar tak maya po ko chuan juni somni pali sang ni somni pani khan thutlukna siamin cheng noi sari siang ni sangruk teaching pen ania wangin mi pahnih te chu thiam lo achantir ta bawkani tuntumah hian Kau-Tlabung thubuaia kawt thutlukna le Saikhawthlira sum teaching penna te chu kan tar lang dawn ani Kau-Tlabung thubuai chungchang lo soi masaila People's Right to Information and Development Implementing Society of Mizoram PRISM President pu vanlarwatale secretary ni thin pu RL lian tluang ate chuan nithum thlasom sang ni le pariat khan Anti-Corruption Bureau a complaint thelu tin Kau-Tlabung le tuipang lui mini hydel project na thona sum teaching pen aum nia soi ania SCB inspector pu PC larin moya chuan preliminary inquiry anei zuya chumi thukal zela chuan PNE department Mizoram noya engineer mi som paruk telaka thubuai siam ane hydel project hungna tur thirlen role somruk le paruk leinia langchu thudik tok lo ne in chuina report a chuan zia ania report a lamdan chuan thirlen hi RP processing unit chan mari aizol ne atanga le ya soi ania investigation le lai chuan RP processing unit na thokte po thu zo fiane in chalan chu an siam ngei thu an soya amai ro chu thirlen chu atak taka supply ani lo thu le Kau-Tlabunga ngei po anvakal lo thu an sei thunga RP processing unit nei tunu pirin pui pasal pu SK roi chuan an hathok pakhat chiranjit dei chu asi chuan tongka a chalan chu siam saktura ati angin siam ani thu asoi chalan siam ani hun lai July sang ka ko somko pakwa a SE Hindel project le EE Kau-Tlabung paka SDO Kau Electrical Division then hlum te chu thu zo fia an ni vek boka chungmi te chuan thirlen hung na chu chung hun lai chuan an hmu lo thu an soya chalana motor number an zialan PNE department lir thei MZ01 4871 driver le handyman te po thu zo fia ni in an ni chuan thirlen chu an phur lo thu an soipok engineer laldong liana Kau Electrical Subdivision SDO ni somni pasari thlathum sang ni pakhat atanga omchan chuan lekha ni som pakwa thlathum sang ni pakhat le ni somni pathum thlathum sang ni le pakhat chu esi hena athon ti asoya ani chuan RP processing unit chan mari aizol atanga thirlen rol somruk paruk don ani thu le manani ngei thu asoi thunga pu lalnun moya SE Hindel chuan pulalong liana le khabe chan chuan thirlen rol somruk paruk lena supply order chu ni somni pakwa thlathum sang ni pakhata alo siam ti asoibok chasi ta tanga alandanin pu laldong liana SDO le kha pani ni som pakwa le ni somni pathum March sang ni pakhat te chuan be chan dang an nei lo ti hriat ania supply order te po chu hanin rengin arin helom viau maya chung supply order te be chan chuan RP processing unit chuan bill pani cheng noi thum singruk sang thum ve awain cheng noi sari sing ni sangruk chu April ni sang ni pakhat khan an siam nia tarlan ane bill da chu March ni som pasari sang ni pali khan lak chua ania eruk thu boya an filim lo ngei nia shia in SCB chuan an laka cha sheet asiam chunjong ta ni ko chuan October ni somni pasari sang ni som paru khan case chu ti topin accused chu chua zalen ania sarkar chuan court order chu Guwahati High Court aizol bench a khingle tin High Court chuan thutlinga alo pom saka thuboi chu ngai tu thale turin Special Judge Prevention of Corruption Act a chuan athon le ta ane thuboi chungun taka ngai tu ani nuwa Judge Ronom Thara pu vanalel moya
Special Judge Prevention of Corruption Act chuan accused pani te chu thiam lo chantir ta ni he thubuai hian engineer lian sanga engineer al moi sailo engineer ladong lian ale pu suapam kumaroi tepali laka IPC section za somni b zali somni zali pakwa zali somsari pasari le Prevention of Corruption Act section som pathum te mangin thubuai siam zoyen thuretu te ko ani chun som ta ni he case a hian thuretu mi som nga pariat omin chungzinga mi somli te chu ko ta hian thu sofia ta na nin lana case chu ko chuan then thangin engineer le sang case chu athana kalpui zui ania chu thupoi chu tuna hian ngai tu me ka ni bok ture tu sang te tu soi tang le fin fiana om thei sang te atanga ko thutlu na chu kan thria thiam the nan hetiang hian point sangin soi ta ila engineer laldong lian chuan Kau electrical subdivision a SDO post chu pu lian sang hunga hne na tangin March ni somni pasari sang ni khan charge ala a charge ala lim hian thenlum substation le Kau-Tlabung project te chu atlo nga la thilen mangin fel fai taka hung fel thlap ani thu asoya chuti rualin pulian sang vunga pulalong lian ma chi a SDO na chel tu chuan thilen chu SDO a om chung chuan andon lo thu asoi thung hei hian atan lan chiat tak em chu engineer ladong lianan RP processing unit ne na tanga thirlen andong nia sei chu ataka don le man anilo ti hi ani pulalun moya sailo chuan project chu commission thuai ani dona wangin document fellow ompalte chinfel ani thenan thirlen role somruk paruk supply na tur order chu asiama ani hi athiam lo na hriat anilo side account te measurement book te chu na tho dan chip chiar zian na ani rualin thirlen role somruk paruk supply ani thu enma tarlan aom velo wang chuan Eirukna thil aom nge nei ti hi ko chuan amu dan ani chuti chuan chalan siamna a mo phur tu nia ngai mi pahni engineer ladong lian ale suapan kumaroi te chu poi khoina thu boya chuan thiam lo chan ti ani en pu ladong lian chu IPC section zali somni zali pakua zali somsari pasari ele Prevention of Corruption Act section som pathum na hnuai te login tang tura shem ni in cheng nuai thum siang ruk sang thum choi tura shem ani bok suapan kumaroi po chu IPC section zali somni zali pathum nuaya lungin tang tura shem ni in cheng nuai thum siang ruk sang thum choi tura ti ani bok ani Saikhawthlir thubuai lo soi vele thungila jun ni riat sang ni le somni pani khan he thubuai hi chinfel ni in ko chuan thutluk na asiama chu thubuai a chuan pula nun zira le puke lom omate chu thil sual pia pu ni in IPC section za somni b zali somruk pariat le Prevention of Corruption Act section som pathumna mangte a thubuai siam sak anne he thubuai hi puthan kima budeng hmingthanga puthan khumale pilal ngil nei Anti-Corruption Bureau nena joint complaint an thelu atanga intran ni in Saikhawthlir mami district chunga masona na Mizoram sarkarin rai chok zau Saikhawthlir hmuna na tho tura asiam na sumching pen nge nia langchung changa RTI manga an zofi atanga thilfel hlel om nge ya an hriat bozina ani District Agriculture Officer mami chuan NWDPRA project committee nena cheng nuai som policy ni sangruk zathum som ni pakhat pe chuakin PIA zol nuam chuan administrative cost cheng sing ni sang thum akat nu in cheng nuai som pali sang thum zathum som ni pakhat chu rai chok zau NWDPRA project nena installment sanga pek ane committee chuan accused pani te chu tranpui na dong tu tur te hena sum pe chuak tura mo phuna pe in thil ti chingpen aom zui ta nia hriat ani tranpui na sum hi adong tu nia tarlan te zinga mi pali puef than khuma puwan rampan meka pu ar thang lian le pulal thang ate chuan andong velo ani ti finfia ani ta a case io chuina atanga lan danin National Watershed Development Program for Rainfed Areas NWDPRA atanga sum cheng noi som pathum sangthum zathum le somni pakhat chu District Agriculture Officer mami thian pe chuakin Subdivisional Officer hena rai chok zau Watershed Project
kum sang hi som pali atanga sang hi som pali atana mantura ti ane project implementing agency ko atang hian rai chok zau NWDPRA project atan hian committee of rai chok zau NWDPRA project committee ko ta pek vele ania cheng nuai som pathum sang thum zathum som ni pakhat atang hian cheng nuai som sing thum sang kwa zathum som ni pakhat chu na sang sang thonan mangin chairman le secretary rai chok zau NWDPRA project te TADA atan te po man ane the committee of rai chok zau NWDPRA project te hian ala bang cheng nuai ni sing ruk sang li chu an chhebrel li na langa chui chiana tanga lan danin thil sual tia pu pakhat na pulal nun zira chairman le pani na pu ke lom oma secretary te hian RTI zo na chan na po hi buat sain an mani baka mi som ni pathum te signature te chu siam chapin rai chok zau NWDPRA project a hian a chhor tu beneficiary angin an tar langa chutiang ani awang chuan alarem siam a chuan FIR chu SCB ne na rai chok zau NWDPRA project committee member te laka hian a thelu ta ne ti chuan SCB chuan jun hi sang hi som paru khan SCB PS case number 2 of 2016 hi law register in IPC section za somni B zali paruk zali somruk pariat le section 13 of Prevention of Corruption Act nuaya thubuai zialu ane thuichiana nei ani hian investigating officer hian thil thlenna hmun rai chok zau Saikhawthlir hi to in misang sang komin an thu hriat te azo chuak boka rai chok zau NWDPRA project committee te hasbook te minute bu te aman baka hemi kai noya poimo tur thil sang sang aman tel boka thil sang sanga chui nu hian thil poimo tak mu chuani in RTI channa an bo chai hi do thul hol ni in hasbook le minute bu te po ron ho lovin mi somni pathum te chu beneficiary anga ziakin an signature an lo manruk sakani ti mu chu ani he project na tanga thil ti suala puten an sum teaching pen hi project amount zong zong ni lovin aman na tur dik taka man te chu teaching pen zinga chiar ni lovin diklo taka an sum cherel te chu awain cheng singa sang ko ni ta lanani heng ba ka hian accused te signature ba ka RTI channa forensic science laboratory lamin anin dik no in dot manga thil siam chap om nge ni ti chian ania thil sual tia pu te hian thil dik lo ti in signature lem an siamin an mang nge ni ti hi an phabik lo ni in khaisa ho chuan so ye ne heng ba ka hian chui zauna tanga langta chu rai chok zau NWDPRA project committee te hian an sum chevel hi felfai takin an lo chin chi reng reng lo ba ka beneficiary nia talan zinga hian dong ve mi lo ne in cha la nom boka heng mi te hi thu zo fianin engma an don lo thu an chei chiang bok tin cheng sanga dong ngei nia an zia lan zinga committee minute buka lang hau lo anom ve boka heng mi te hian an dong ngei ni ti an soi lain mi pali chuan dong ve lovin sumna chuak tura an signature pek te po hi an ma ni sign de lovin RTI a an signature lang po chu alem ani ti an sei ve bokani FIR lang thil sual tia pu zinga mi panga rai chok zau NWDPRA project committee Saikhawthlir member de chu ni som thum tharia sang hi so paru khan man ni in thu zofia an nia thil sual tia pu dang pula nun zira le puke lom omate chu ni som ni pasari thakwa sang ni som paru khan man ni bokin achunga tarlan tak IPC le Prevention of Corruption Act mangkhan thu boi siam sak an ni ta ne ko tan thu boi chu ngun taka ngai tua ani a junior sang hi som ni pani khan puwanalen moya Special Judge Prevention of Corruption Act chuan thutuk na siamin poi khoi tu nia pu mi pani pula nun zira le puke lom omate chu IPC le Prevention of Corruption Act noya thiam lo chantir ni in hremna pek anne IPC section za somni B hianin asoi chu mi pani emo ai ta me moin dan kal zonga in thurola thil anti hi shem thei ania a shemna pek ania IPC section zali somruk parian na hi forgery ni in mi hming le signature lo manruk sak tu te shemna ani boka Prevention of Corruption Act section som pathum na hi Eirukna in tam noi te shemna ani thunga Prevention of Corruption Act ang chuan eirua shemna pek tu te hi sarkar na thok ti ania he tak mai hi mi puiten kan hriat fiat thakop mai
sarkar na thong ni kherlem lo te po hedan noya hian shemna pek thei an ni a sarkar atanga chanpui na sum don hi mansur ani chuan hedan noya hian eiruk thubuai shemna pek thei ani ti kan hriat a poimo hle chuwang chuan rai chhok zau NWDPRA project committee po hian DAO mami le zolnom SDAO zolnom Kau-Tlanga Mizoram sarkar atanga chanpui na sum an ton awang hian Prevention of Corruption Act noya public servant ti zinga arin nutel aneta ane Mizoram chung hun dangdanga po hetianga sarkar atanga chanpui na sum dong ani na tur anga manglo hi mitam takanom theya chungte po chu Prevention of Corruption Act noya hian thubuai siam sak theinan omani ti kan hriat apoimo a kan fim kurpha zela thahle ne ko chuan thura tu mi somli pali te zinga mi som thum chu thu zot fi in ngun taka ngai tu ani hnuwa puke lom oma chuan chanpuina dong tu nia ngai te signature chu dik lo takina pangti fin fi ania pula nun zira po chuan puke lom oma ne na in thu rualin thil dik lo an ti ani ti fin fi ani boka amai lo chu sumching penza nia soi cheng si nga sang kwa chu ngun taka thu boi ngai tu ani hnuwa cheng si nga sang sari ani ti fin fi ani chudi chuan pula nun zira le puke lom oma te chu kum khat ve ve lungin tang tur le poisa choi tura shemna pek aneta ane tun haya eirukna kai noi thu boya kotin thutlukna asiam chhota zeu zewa mi puite ta na hriat nuam tur thutlukna dang po aum chhozel tura nga yila kot hian fin fiana evidence tha aum phot chuan shemna pek hi ati tur poi mo tak ani a thura tu le fin fiana dang thatak in nga na tlak om chung po a poi khoi tu nia ngai te chhuwa zalen hi thil dik ani lo ang bokin thura tu le fin fiana thalo ko tanin nga na tlak ni lo thil om chunga poi khoi tu nia ngai te hremna pek lui hi thil dik lo tak ani boka chuwang chuan poi khoi na thu boi sang sang tele eruk thu boya te po ko tana in nga na tlak fin fiana kan pek thei apoi mo hle a thura tu ten khotlang le ramrong bolna ngain kot kan pui bom that angai tak zeta ro rela dik om theinan ke mani din mun thewa ti thei sang tak kan nei ani ti i re thar zelang u